imirwano umutwe wa M23 uratabaza cyane ndetse rwose uravuga ko abarwanyi urimo kurwana nabo uretse abasirikare ba FARDC ndetse umutwe wa FDLR harimo n'abacancuro b'abazungu baza muri igisirikare cya Congo. Ibi byatangajwe na Bertrand Bisimwa akaba perezida w'uyu mutwe, byari binyuze n'ubundi mu butumwa yageneraga umuryango w'abibumbye ONU. Wakwibaza ngo abacancuro bageze mu gihugu cya Congo gute? Iyi foto ureba ni iy'umuzungu bivuga ko yagaragaye, kuvuga uyu murambo w'umuzungu wivuga ko ari Umurusiya mu birambo bisaga 80 yagaragaye ubwo igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abo bacancuro bwa Wagner Group bateraga agace cyangwa se ibirindiro bya M23 mu gace kegereye Bwiza. Ibi rero bikaba byahise bihurirana nanone n'ingabo za Sudani zagiraga mu ntambara iri guhangana muri igisirikare cya Congo ndetse na M23, aho zinjiye zirasa, bikaba byateje ururondogoro ndetse ku mbuga nkoranyambaga abantu bibaza bati ese ni gute wasiga iwawe hari gushya ukajya gutabara ahandi? Nyuma rero y'uko umuyobozi wa M23 ari we Bertrand Bisimwa atangaje ko FARDC ikomeje kwitabaza imitwe igiye itandukanye harimo za FDLR, Mai Mai, Aspirisi, Nyatura ndetse na CMC, kuri uyu mugoroba yari yatangaje ko